Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер. Азыр эки хадиске токтолом. Эки хадисти терең угуп, эки кулакка кулак сырга кылып алалы, жүрөгүңүзгө түйүп алалы. Бирок муну түйүп алуу үчүн бир 2 мүнөт жүрөгүңөрдү, акылыңарды мага аманат берип тургула. Башка жака көңүл бурбайсыз. Эки хадис. Бирок хадисти угуудан мурда хадисти айткан пайгамбарга бир салават. Бул хадисти Имам Бухари жана Имам Муслим шейхан хадис илимиде эки шейхта китебинде чыгарган. Muttafaqun aleyh deydi. Usame ibn Zeyd деген пайгамбардын сүйүктүү сахабасы. Радiyallahu anhuma. Allah Taala Usame'den de Zeyd'den de Allah razı olsun. Usame ibn Zeyd et. Kale ba'asena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilal hurqati. Peygamber bizde hurqaga jönöttü. Hurqa degen bir öröndü aytат. Usame ibn Zeyd peygamber bizde bir top sahabalar menen hurqaga jönöttü. Fasabbahnal qawma fahazamnahum. Ertemenen din düşmanlarına kol salıp жеңип алдык дейт. Динге каршы болгон душмандарга пайгамбар өзүнүн бир аскерлерин жөнөтүптүр. Алардын катарында Усама ибн Зейд бар экен. Эрте менен таң атып тагынпаса, алар уйкуда турган кезде кол салдык да жеңдик. Wa lahiqtu ana wa rajulayn min al-ansar rajulan minhum. Meni менен дагы эки мадиналык адам биз үчөөбүз дейт. Ошо мушриктерден динсиз, динге каршы болгон имансызга жетип бардык дейт. Артынан кууп жеттик. Falamma gashayna barıp orab aldık deydi. Üçөөбүздүн ортобузда калып кетти. Wa ta'antu bi rumhi hatta qataltu. Orab aldık gashayna qala la ilaha illallah. Biz üçөөбүздүн ортобузда калып кеткенден кийин айласы жок. Müşrik la ilaha illallah dep kelime aytты deydi. Fakafal ansar, эки ansar менен барган мадиналыктар куралдарын жерге коюп бул келиме айтты деп тийбеди дейди. Wa ta'antu bi rumhi hatta qatal. Men болсо найзамды бир сай өлтүрүп койдум дейт. Пайгамбардын эң сүйүктүү сахабасы Усама, эки сахаба урган жок, ла илаха иллаллах дегенден кийин мен найзамды сайып салдым. Falamma qadimna балаган наби саллаллаху алейхи. Биз Мадинага келгенге чейин, Мадинага келсек, хабар пайгамбарга жетиптир. Мушриктин артынан үчөөбүз барган кезде ла илаха иллаллах деди, экөөсү тийген жок, менин өлтүрүп койгонумду пайгамбарга жетиптир. Faqala ya Usama, aqatalta ba'da ma qala la ilaha illallah? Ey Usama, la ilaha illallah degenden keyin öldürüp koydun mu sen dedi. Al kelime keltirip жатса da sen найзаңды say öldürdün mü dedi. Qultu kana mutaawwidan. Ya Resulullah, найзадан korkqonduktan aytты dedim deydi. Bizdi öldürübösün dep korkqonundan kelime keltir dedin. Qala kayfa tasna bi la ilaha illallah? Peygamber aytты, kıyamatda Allah'ın asında oşo ölgön bende la ilaha illallah menen kelse, emne kılasın dedi. Kıyamatta Kuday'ın asına la ilahe illallah kelimesi menen kelse, emne kılasın dedi. Qalaha mutaawwidan minal qatl ya Resulullah. Ölümden korkup aytты dedim deydi. Al ölümden korkqondan aytты. Qala kayfa tasna bi la ilahe illallah? Peygamber kayra aytты. La ilahe illallah menen kıyamatta kelse emne kılasın dedi. Allah'ın asına kelip la ilahe illallah menen kelse emne kılasın? Qala ya Resulallah istagfirillah. Keyin katamdı bildim da o Allah'ın elçisi maga Allah Taala'dan keçirim surap dua kılın. Maga istiğfar Allah'dan maga keçirim surang dedim deydi. Felem yarud aleyha kavluhu keyfe tesna bi la ilahe illallah. Peygamber Allah'ım Usama'nı keçir debesinden dağile bayağı sözde aytты deydi. Usama oşol kezde men kılgan katamның çoğunduğun bildim de hatta temennaytu anni lem akun aslamtu illa yawma izin. Uşu күнгө чейин İslam'da kabul albagandардын катарында эле болуп калган үмүт кылдым дейт. Şu күнгө чейин мусулман болбой туруп, ушул окуя болгондон кийин мусулман болсом болмок экен дейт. Эмне үчүн? Ал-ислам яжубу ма кабла. Ислам дини өзүнөн мурда күнөөлөрдү жоёт. Мен мусулман болуп туруп шуну кылып коюпмун. Ушул иштен кийин гана мусулман болгонумда деген үмүттө калдым дейт. Эмне үчүн айтып атам урматтуу мусулман бир тууган? La ilahe illallah degen kelime keltirgen bir bendenin жүрөгүндөгү imanı var. Sen ağa jamandык kılba, kural kötörbö, kanın tökbö, malı mülkün alba. Ekinci hadis. İmran ibn Husayn degen sahaba jetkizet. İmran ibn Husayn. İmran Husayn'din balası Allah Taala razı olsun. Anna Resulullah ba'athana ceyşen minel muslimin ilal müşrikin. Peygamber bir askerdi müşriklerge, dinsizlerge jönöttü deydi.
Allah'a şerik koşkondor, imansızlar, kafirlarga bizdi jönöttü. Falamma laquhum qataluhum. Müşrikler men musulmanlar joluktu da arada çoğun mareke uruş boldu. Qitalan şadid, öte kattu mareke boldu. Kattu uruş boldu. Famanahuhum aktafahum. Alar emne olmasından majbur moyun sunu berdi. Fahamala racul minel luhmati. İmran ibn Husayn aytat, bir menin tuğanlarımdan bolğun, Araplarda menin etimden deydi. Menin terimden, menin etimden bolğun, uruğumdan, jakınımdan bolğun bir sahaba, ay min karabeti, bir tuğanım, hakikaten İmran bunday aytdı. Salgılaşu katlı bol jatkan kezde menin bir jakın tuğanım, ala raculun minel müşrikin bir rumh. Bir müşrike keldi, nayzasını sayayın dedi. Falamma gashiyahu, müşrik musulmanların arasında kalıp ketken kezde, eşhedü en la ilahe illallah anni muslim. Güvelik verem Allah jalgız, men musulmanmın dep kelime keltirdi. Fata'anahu. Menin tuğanım oşoğa karabastan nayzasını sayıp koydu deydi. Güvelik verem Allah jalgız, men musulmanmın dediler, menin tuğanım jana müşrike, Kuday Taala'ga şerik koşkon, imansızga sayıp koydu. Fa'ata Rasul sallallahu aleyhi paygambarga keldik. Okuya janagıday emes, okuya özgöçö. Köngül burumuz. Paygambarga ya Rasulullah halaktu kelip janagı sayıp koygon adam ya Rasul öldüm dedi. O Allah'ın elçisi iş öldü dedi. Men öldüm dedi. Öldüm degeni ahiretim küydü degen söz. Ada oldu men büttüm dedi. Kala ve mellezi sanat. Ne kıldın? Nege öldüm de otasın dedi. Peygamber soradı. Fa akhbarahu billezi sana. Eşhedü en la ilahe illallah degende de sahip koygon okuyasını aytı verdi. Fa kâle lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe helâ şakakta an batnihi fe alimde ma fi kalbih. Peygamber açı ulandı dağın. Eşhedü en la ilahe illallah desi de sahip koydun bu. Nayza sayıudan burada yüreğini açıp görmeysin mi? Yüreği de al korkkondan aytı bu je. Çınığı imanға keltirdi bu. Көрün, Peygamber aytты, sen yüreğini açıp görmeysin mi anda dedi. Mınday bilarman ekensin. Anın yüreğinde iman var mı je, iman yok bu. Hala şakakta kalbi. Yüreğini açıp görmeysin mi? Kale ya Resulallah. Keyin sahaba aytты. Lev şakaktu batnahu lekunte alem ma fi kalbi. Eğer yüreğini jarsam, açıp görsem men biletelem. Al tuğra aytты, tuğra aytmadı. Yüreğini jarsam biletelem dedi. Fela ente kabilte ve ma tekelleme bihi. Peygamber aytты, sen kelime aytkandan kabul kılmadın. Anın imandı kabul algan joksun. Ve la ente ta'lem ma fi kalbih. Yüreğin jarsan da emne ekenini bilbeyteleň dedi. Bilbeysin mi? Anda Allah'a tapşır. Sen yüreğin jarsan da bilbeyteleň. Birok sen yüreği emes, sırtında kelime keltirse kabul algan joksun go dedi. Sen tili menen eşhedü en la ilahe illallah degenini kabul kılbastan yüreğini kaydan bilmeksin dedi. Sen yüreğini açsan da işte sen bilbeyteleň dedi. Hadisin ulandısı var urmatı Müslüman. Kale fasakat anhu Rasul Peygamber keyin ünçükpay koydu. Felem yelbes illa yasiran hatta mat. Birazdan keyin janağı sahaba eşhedü en la ilahe illallah degende öldürüp koygon, biraz vaqttan keyin ölüp kaldı. Özü öldü. Fadafennahu sahaba İmran ibn Husayn aytat, alıp barıp kömdük deydi. Kelime keltirgen adamdı öldürgen sahabanı kömdük. Ala zahiril ard fa asbah ala. Ertesi varsak gördün sırtqa çıkıp kalıptır deydi. Mürzöden sırtqa çıkıp faqalu la'alla adun nabasha. Keyin biz ayttık da balkim bunu düşman görden çıkarıp salıptır dedik. Fadafennahu. Ab kelime ikinci yolu kömdük. Summa amarna gilmanana yahrusuna. Jaş jigitlerdi Mürzöni korgokla dedik. Dağ düşmanlar kelip Mürzöden çıkarıp kalmasın dedik. Fasba ala zahiril ard. Ertemenen kelsek kayra görden çıkıp kalıptır. Kulla la'allal gilman na'asu. Biz ayttık, balkim bu jaş jigitler karol koygonlar uktap kalgandır. Düşmanды bilbey kalgandır. Fadafannahu summa harasnahu bi anfusina. Kömgönden keyin biz ulu sahabalar özümüz korgoduk deydi. Biz kömdük dağın, Mürzösünün aldı özümüz karadık deydi. Fasba ala zahiril ard. Qorip tursak kayra görden çıkıp kaldı deydi. Üçüncü yol görden çıktı. Falqayna fi ba'd tilkal şa'ab. Keyin oşol öröndüm bir jerge taştap koyduk. Fa ukhbira Nabi sallallahu aleyhi ve sellem keyin gelip peygamberge haber verdik. Ya Resulullah üç yolu kömüldü, üç yolu jerden çıkıp kaldı.
Faqala пайғамбар ayt: "Innal ard la tuqbal man huwa sharrun min." Albatta жер мындан да жаманрақты қабыл алады. Мындан да күнәкөр, мындан да жаман адамды hem жер қабыл алады гөр. Walakin Allah habba an yuriyakum li ta'zim hurmat la ilaha. Biroq Allah Taala sizlarga la ilaha illallah kelimesinin qadr barqı qanday ulug' ekenini bilinglar uchun Allah ko'rsatdi dedi. Allah Taala mundan da jaman, mundan da günökör bendeni qabul alat jer dedi. Biroq Allah Taala la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah ve ashhadu enne Muhammedur kelimesinin qadr barqı qanday ulug' ekendigin la ilaha illallah degenge qol көтөрбөгүлө деген мақсатта ashhadu an la ilaha illallah kelimesini keltirген адамды өлтүрбөгүлө деген мақсатта бұл келименин қандай улуу екендігini силерге баян кылуу үчүн, башкаларга сабак болуш үчүн бұл сахабаны 3 жолу жерден чыгарып салды деді. Урматтуу мусулман бир тууган, эртең 2 метр көрүңдө тынч жатайын десең, келиме келтирген бендеге кол көтөрбөгүн, анын конун төкпөгүн, канын төкпөгүн, жанын албагын. Арзбаган нерсе бүгүн урматтуу мусулман бир тууган. Кичинекей мамлекетте кээ бир кабарларды окусаң, төбө чачың тик турат. Арзбаган бир тыйынты бир үчүн кошнаны союп кеткен, атасын өлтүрүп койгон, бирөөдү зордуктап койгон, бирөөдү асып кеткен, бирөөдү муунтуп кеткен. Бул эмне деген сөз? Дагы андан да жаманы, кээ бирлер келип 2 рекет намаз окуп коюп, мешке келип койгондон кийин бирөөдү караса, бул мушрик дейт. Сен анын жүрөгүн көрүп көрдүң, ачып көрдүңбү? Бул мусулман эмес дейт. Сага ким берди ал өкүмдү? Эмне десе намазга келбейт дейт. Намазга келбесе имансыз болуп калабы? Ал күнөкөр бенде. Барып сүйлөсөң айтат, Кудай кааласа окуйм дейт. Биздин бир тааныш инибиз айтат, айт намазга баратам дейт, 12-чи микронда Айша мечитиге. Баратсам дейт, 2 орус менен бир кыргыз арак ичип атыптыр дейт. Айт күнү дейт. Токтоп, ошо кыргыз байке бир насаат кылайын дедим дейт. Эми улуу жылына бир келген ушу айтты да шунтип отурбастан эл катар намазга барбайсызбы деп эми сүйлөйүн десем, мечитте Курандын үнү чыгып калды дейт. Намаз адамдар келгенче кичине Куран коебуз. Курандын үнү чыкса дейт, колунда стакан турган жанагы кыргыз айтат дейт. Я же вашу религию уважаю, вот у нас молитва начался, давайте, пока не будем пить, деп айтат дейт. Мына бизде молитва башталды, ибадат башталды, ичпей турайык деп стаканды коюп койду. Карап туруп дейт, ичимде разы болдум дейт. Ошол алкаш мечиттин жолун билбейт. Бирок эмне болду? Азан болгон урмат, жүрөгүндө бир эме бар. Ал жүрөктөгү чаң басып жатат. Сен барып мээримдүүлүкнү акырын тазала аны. Барып найза сайбакын. Андан бетер жарга түртпөгүн да. Ошол чаңды акырын тазаласаң, анын астында бир жавхар болгон иманы бар. Ана кел, сен бенамазсың, сен мушриксиң, сен кафирсиң, сен бидатчысың. А сен кимсиң? Сен бенде бол дагы өзүңдүн айып кемчилигиң менен алек болгон. Кыргызстандын бир жеринде айтат, биздин бу 90-89 жылдары бардыктагы дейт, айылда дейт, 1-2 адам айтат. Аллаху акбар деп азан айтып жатсак дейт. Азандан алдын бир мас келат деле дейт. Кылжыңдап, бутура тура албай келат деле дейт. Азан айттык дейт, ана асыр намазын окудук дейт, бая келаткан. Ошо биз барган үйгө кирейин деп ат деле дейт. Жок дейт. Асырды окудук, шамга daaratка барсак дейт, daaratкананын ичинде титиреп ыйлап отурат дейт бая алкаш. Daaratканада, ажатканада ыйлап отурат дейт. Чык, биз daarat алабыз деп чыгарып, эмне ыйлайсың десе дейт. Ыйлап атат дейт. Паланчы маркум ата өлгөндөн бери биздин айылда азанды уккан жок элем. 15-20 жыл болду. Биринчи жол азан угуп жатам. Иманы бар бекен? Аллага болгон коркуу жанагы урматтуу мусулман бир тууган. Ошондуктан бирөөдү сен эме кылбагын. Ооба, ал күнөкөр бенде. Жүрөгүнү чаң баскандыр. Калла бал рана ала кулубихим. Жүрөктө рана ал күнөөлөрдүн дагы болуп калган. А дакты сен тазала да. Дак болуп турса дагы барып чаптайсың сен аны. Айтайын деген маселе, la ilaha illallah Muhammadur kelimesi keltirген адамга сен мушриксиң, башкасын, эч акың жок. Анын малы, мүлкү, каны аман болуш керек. Бул урматтуу мусулман бир тууганым, 2 хадис айттым. 2 хадиске терең ой жүгүртсөк, биз үчүн өтө чоң сабак.
имандуудун жаны, қаны сақталыш керек. Қадір барқы болады. Аллах Тааланын астында ал өте жоғары нәрсе. Аға дұшмандық қылу, қол салу ең чоң күнөөлөрдүн чоң күнөөсү. Бұл хадисті ұққаннан кейін, бұл оқияны ұққаннан кейін, бұл мен өзім сөзім емес. Абдушкүр ажының сөз десең ұқпай эле қой. Пайғамбар алейхиссаламдың, сүйікті пайғамбардың хадисін ұққаннан кейін, қайсы бір ақылды мұсылман екінші мұсылманға құрал көтереді? Екінші мұсылманға кім пышақ көтереді?